لەگەڵ بەڕێز بەردان ئۆستورک پەرلەمانتاری دەم پارتی ئامەدوو ئەندامی شاندی دەم پارتی بۆ هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم پرسە قسە دەکەم. بەڕێز بەردان ئەم کاتتان باش دەمەوێت لەم پرسیارەوە دەست پێ بکەم. لە هەواڵەکە دیار بوو کە شاندەکە لەگەڵ چەند کەسایەتیەک دادەنیشێت، بەڵام بەوردی ئەگەر باسمان بۆ بکەیت جگە لەمانە شاندەکەی دەم پارتی لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ چێ و چێ کۆ دەبێتەوە؟ Belediye baş gelek spaskın rastgele önce dişopinin şandame İmraliye hevditin Breze Calanlar hevditin peykanin evda fazla Breze Calan bu hem nerine yapı gek mesut Brez Neçivan Berzani Brez Bafıl Kuba Talabani ku tendirisiyavi derfet bede xeyro xan ezvan dixwazin emin dixwazin şekliyen hevdîtinê Birêz Öcalan da wana şanda me parve bike hem jî nêrînê vê diyaloga ku dest pê kiriye nêrînê kek Mesûd Barzanî Birêz Nêçîrvan Barzanî û her wiha Bafıl û Kuba Talebanî Birêz Bafıl û Kuba Talebanî jî em bigirin ihtimaleke şanda İmralî dîsa serdana Birêz Öcalan wî wextî Birêz Öcalanla nêrînê û Herêma Kurdistan yani Birêz Mesûd Barzanî parve bikin. باش بەڕێز بەردان ئێوە هیچ پەیامێک یاخود هیچ مەکتوبێکی عەبدوڵڵا ئۆزەلانتان پێیە بۆ سەرۆک بارزانی و لایەنەکانی دیکەی باشووری کوردستان؟ Yani mektubuna axifîne Birêz Öcalan taybetî şandêra gotiye herin serdana Birêz Mesûd Barzanî û Nêçîrvan Barzanî û her wiha Birêz Talebanî herin serdana wan fikrê wan jî bigirin, nêrînê wan jî bigirin. Ew jî tişt parvekiriye ma devkî wek şekî nivîskî niye. باشە دەمویست ئەوە بپرسم ئامانجی هەرە سەرەکی سەردانەکە چییە؟ ئایا دەتانەوێت بۆ چوونی لایەنەکانی باشووری کوردستانیش بزانن دواتر لە سەردانەکانی داهاتووی ئیمرالیدا بیگەینە عەبدوڵڵا ئۆزەلان؟ Yani pirsgirêka gelê Kurd hûn zanin pirsgirêkeke roj pirsgirêkeka ku Kurd be dewletê piştî gotina serokê MHP riyeke diyalogê hate vekirinê me goya pirsgirêke Kur e ji ber vê yekê jî vê noqtê da piştgiriyê çaware dayîn gotinê kek Mesûd pir mîhîm e me vê baş dizanin her demê da rolekî misyonekî leyîsî ye ji ber vê yekê yanî hem fikrê Birêz Öcalan parve bikin hem jî fikrê kek Mesûd wana jî bigirin ew jî bo wê pêşerojê yani ji bo wê pêşerojê ku diyalogê derbastir pêvajiyekê dest pê bike riya aştîkar rûmet da tabî nêrînê kek Mesûd wan jî pir mîhîm e. باشە هەرێمی کوردستان دەتوانێت لەم پرۆسەیەدا چۆن ڕۆڵ بجێڕێت بەڕێز بەردان؟ ئایا دەتوانێت وا بکات کەوا پێواژوەکە لە باکووری کوردستان و تورکیا خێراتر بێت؟ Yani rojlata navîn da gelek tişt dixebin em me vê baş dizanin îro gelek tişt rojlata navîn da tê guherandin ji ber vê yekê jî rast e parçekirina me çar parçe ne em hatine çar parçekirin lêberê wata ku gavek parçekî were avîtinê ji bo gelê Kurd ez dibêjim taybetbendî her parça jî hevdû cudatirin cudatî taybetbendî her çar parça jî hene lêberê bo wê pêşeroja gelê Kurd û Kurdistanê jî rastî gelek tiştê mühim riyê rojlata navîn da dixebin bir bandorê ser pêşeroja gelê Kurd jî bike pirsgirêka gelê Kurd jî bike rêyeke çava pirsgirêkê çareser bibe yê evê jî careke din nîşan bike ji ber vê yekê jî em dîsa dibêjin li başûrê Kurdistan jî statûke me heye vê statûyê jî rêveberîkî heye fikrê wan jî her tim zaten fikrê wan jî sekna wan jî her tim ji bo me mühim e ji ber vê yekê dîsa ez dubare bikim yani vir da em daxwaza Birêz Öcalan e ku şanda İmraliyê heyetekî va her serdana kek Mesûd serîda kek Mesûd û serdanê Birêz Talebanî û Nêçîrvan Barzanî ez wan Bafıl Talebanî û Kuba Talebanî. باشە هیچ باسێک دەنگۆیەک هەیە کە جارێکی دیکە باسی کۆنگرەی نەتەوەیی بکرێتەوە لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان؟
يعني هو هرتم zaten راستي دخوازا ما تبايه 2013 باش تزاناتو با سکیجی نبوده بله احتیاجی اما به باش تزانن ضرورته yani bir kongre ke netabi ku wara avakirin ev tiştê ku me anî ziman yani boy pêşeroja Kurd û Kurdistanê boy pêşeroja gelê Kurd hevçar parça jî rastî ku wata mijar were li ser gelê Kurd û derheq gelê Kurda ku mijarek çê bibû jî gotina meriv gere gotina hevçar parça jî ji bo berjewendiyê gelê Kurd gere bibe yek eva tiştekî elzem e yani rastî jî zarûrî ye li berê vê asê da ev armanj ya jî destpêkirineke ew ê nîne bi kongra netewî were avakirinîne wek manî zimanserî da jî şanda İmralî piştî hevdîtinê daxwaza Birêz Öcalan wa vê serdanê li Başûrê Kurdistan dike. باشە باس لەوە دەکرێت دوای سەردانەکەی ئێوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو شاندەی دەم پارتی یاخود شاندەکەی ئیمراڵی سەردانی ڕۆژاوای کوردستانیش بکاتن لەم بارەیەوە چ زانیاریەکتان هەیە؟ Yani pêşarojê da ku derfet çê bibin em da xwe sabî ew jî dixwazin serdana Rojava jî belê ew jî girêdayê derfet heye fikir nêrînê partiyê me wera jî em dixwazin tam rastî jî bigirin ji ber vê yekê ew girêde hinekî derfetê û pêşerojê da evina derfetana yê çê bibin çê nebin em ê wî şeklî ew binirxin. باشە ji bo vî derfetê هیچ بربەست یاخود ئاستەنگی هەیە و شاندی ئیمراڵی سەردانی ڕۆژاوای کوردستانی بکە و دگەل بەرپرسێن ڕۆژاوای کوردستانی بجوە؟ Yani me vê gavê me hê şanda me serî lê nedaye lê belê bûn baş dizanin êriş li Rojava berdewam dike destê Üsova êrişê wan jî berdewam dike ji ber vê yekê serdanekî pêşerojê de serdanekî çê bibe em ê wî çayî bibînin astengî derxin dernexin û çayî em ê bibînin ku sekna dewletê yani hember بەڵێ müstakirina çûyînê û neçûyînê wî çayî em ê bibînin. باشە بەڕێز بەردان پارتی کرێکارانی کوردستان دەڵێت چاوەڕێی گەیشتنی نامەیەکین لە عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە لەسەر ئەم پرسە تاوەکو ئێستا هیچ پەیامێک گەیشتووە چونکە بە شێوەیەکی فەرمی هیچ ڕانەگەیەندراوە یان ئێوە هیچ مەکتوب و پەیامێکتان پێیە لە ئۆجەلانەوە بۆ پەکەکە؟ سەرۆخ نەبووم دکارین سوالە خۆ دووبارە بگیری ئەس بوو کرمانجی پرسێ خۆ بکەم بەحثی شتێ دەکرێن و پەکەکە دەبێژی ئەم بەندە گەیشتنە پەیامێک یاخود مەکتوبەکین ژ ئالیێ عەبدوڵڵا ئۆجەلانڕە هون وەک شاندێ دەم پارتی و ئیمراڵی هیچ پەیامێک مەکتوبێکی وە پێش بۆ پەکەکە؟ Yani godez yani hene tişten em rastî bira bînin ziman tabii ara Birêz Öcalan û PKK rêveberiya PKK da mutlaka her tişt hatine gotin lê belê ez agahiya min li ser ew tune بەڵێ باشە hatibe şandinê ne hatibe şandinê ne agahdar باش بەحث ji vî tiştê dikirê ku pazdeyê me hê peyamekî vîdyoyî عەبدوڵڵا ئۆجەلان بڵاو بکرێ یاخود پارڤە بکرێت دگەل خەڵکێ کوردستانê زانیاریە وێ لەسەر wî هەیە ئایا پازدەی me hê wê peyamekî vîdyoyî بڵاو bî an na hevserokê me giştî Birêz Tuncer Bakırxan civîna xwe grûpê da anî ziman zaten got rojê pêşiya me demeke Kurd da daxuyanîkî were dayîn şeklî wî şemalî wî ça bibe wa hên nedîne باش دەمویست ئەوە لێ بپرسم ئێستا پێواژوەکە چاوا برێڤە دچی ینی لە باکوورێ کوردستان و تورکیا پرۆسە چاوایە yani prosesê dest pê nekî yani pêvajok nîne diyalog he tiştekî baş e rastî gotina Birêz Devlet Bahçelî va hatin destpêkirin heva jî mühim e tiştekî mühim e gotinekî rastî jî vê gotinê meriv pêş da bihere bizvirine pêvajoyekî baş rastî jî tiştekî dîrokî ye tiştê Devlet Bahçelî anî ziman ji ber vê yekî ji bo me qîmetiye با دوا پرسیارم ئەوە بێ بەڕێز بەردان دوایی کۆتایی هاتنی سەردانەکانتان بۆ باشووری کوردستان و دیدارەکانتان لەگەڵ پارت و لایەنە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دوای گەڕانەوەتان شاندەکە سەردانی ئیمراڵی دەکاتەوە بۆ جاری سێەم
او احتمالا هەیە بەێ بژبەروەیەکی مەگو هەفدیتنا دوێمین دا زاتەن بەێز جالانوانە وان داخوازی خود بۆی سەردانا باشووری کوردستان داخوازی خۆ و فکری خۆ پارڤەتکە و شاندێ ڕژ دەبێژە هەرن سەردانا وڕژی ینی جبەروەیەکی ئەمتین و فکری مەگو یا سەری داژی مانی زمان فکری کێک مەسود بەرزانی وان تەوایژی بگرن کو چوونێک هەبەجی بۆ بەێز جارانە نێرینێ باشووری کوردستان جی پارڤە بکەن. باشە شاندەکەی ئیمرالی بۆ ئەو سەردانی سێمی بۆ لای عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە شێوەیەکی فەرمی داوایان پێشکەشی وەزارەتی داد کردووە؟ ناهێ سەردانێکی نەبیە سەردانێکی سەردانێک نەبیە هێلێ بەلێ مەگوۆ وەک پێواژوی پێشە ڕۆژێدا بۆی کو ئامادەکاریە خوژی بکە شاندا ئیمرالی واتە کو هەرن احتمالە ینی ڕاستجی ji ber vê yekî amadekarî ji bo vê amadekarî ev serdana jî gere bihata kirin ji ber wê yekî em em tên û serdana Başûrê Kurdistan em ê bikin. Balê zor spas بۆ بەڕێز بەردان ئۆزتورک پەرلەمانتاری دەم پارتی لە شاری ئامەدوو لە هەمان کات ئەندامی شاندەکەی دەم پارتیشە کە لە چەند ڕۆژەی داهاتوودا سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ پارت و لایەنە سیاسیەکانی باشووری کوردستان.